Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. District Election Officer Jongka East and West Khasi Hills District Ubaji Karma Plang haka arpun rutrik urisau arata arpula la penmenapat ba baladap ban penkre ya ka draft electoral roll ya ka ba an penmi haka arpun yutrik urisau arja arpulai ya ka ba an samru shakinong mi khmat Jongki Seng san perthai haka por khatway bejimin step ha conference hall Jongka DC office Mairang Ulapan benaru bakapor ban apply yak epic thamai ni ban pendam no yaki kerteng jong ki balakla ne patchnong kumju ru ka jing penbet yaki jing bakla bat kiwe hak electoral roll kan sedang naduk ka arpunyau trik risau arhajar arpulai haduk ka khnai trik unok pra arhajar arpulai Ulakan turu iki samla ki belakan jo ya kerta ka bakat prasnam ni kitu ki bansa kan jo khat prasnam kerta haka shitrik jong uklalangkot arza apusau kin let ya kendu ya ki booth level officer ne let mi sha DC office ni pendan kam ya ka voter helpline app la ni ban let shaki common service center ban penrung kerteng ya ladi haka thup thap vote bat haka khatway bat haka khat pratrik unai wing arza arpulai barok ki BLO kin dan haki polling station A special summary revision जो उसने महाराजा अफसाव कस्तांग नदो अफुन्यो तरीक बनाई रिसाव बतालाशाय हदो का संतरिक जो बनाई कलांकot उसने बनwan nakaliang ka office jenging na de pengkre ya ka draft electoral roll kaban sapelmi lisai kesni afunyo tarik kan danru ka program kaban sam ni draft electoral roll segi representatives jengki political parties Lesai kesni rapor khawi biji ustad apa conference hall jengka office jengi hangni apa Mairang rapor kasamai ban file ki claims ki objections kata nakalian ki ba bikin apply ke epic thamai ban pendam na ikerteng jeng kitu ki blak klat ani ki blak kendia senang ban penbai ki jeng bakla jeng ki kerteng bat ki wiwai hak electoral roll kan long nadu ka punyo tarik urisau hadu kendai tarik jeng bunai na pra na terpat ikpai ba khantam kitu khna gi belakot bat ki bandang sakot ya ka khapras nam karta kata haka strik ju bunai kalalkot arajar saw banyak kendu iki BLO haki shnong jung pi lani banon mi ska office jung ni hangni junga hangni ban punrung ni ki kerteng jung pi ba pinyo ban thabuat angni election MP ki banwan shu mi kwa ban kitu ki bakwa ban wengi kerteng jung ki Lagi bahaya mikir electoral roll ke soba banyak syai ya kandai terik juga benai no pra mentau senam bagi bakwa ban apply thamai ke epic nakada biki lajat lani belajar penbet i jembakla lani ki bakwa ban kentup ki baduna ki dukhat mat juki kumki people with disabilities kinsiam kia kini kisni kita kisni belabu Ngakarpat kantami ki sodara senang ya ki representative jengki political parties baru ki BLO benyarap anpun sapriang maupun stu ya ki brio bak epic kalong kaya berkam dai tang mentah election dari ki wi benta ki ba mentah perbuat ki ba apply scheme sokar baper hak khabai tarik jo benai new benai penwan bat khaprat tarik kandan ke special camping dates haba ki BLO kindan naik polling station juki prepare baru sisngi bakunta kerpang ki paiba blingi kendo kerpang iki hakite kisngi ya ka final electoral permi aksan tari ju benai kalankan ausnam ajar sa shu ngakwa ban pentep ya pi bambinsu snam ya ki epic la print da koi ka form cha Hyderabad bar kasimpua kat ba kinda pois ka office jungi hangni apa Mairang lembah ki pos namakin hapa lembah post office bagi suasam ki BLO tikumta la kerpat ki BLO ru bakin le ka kamram juki bakin isam masumpoi kini ki epic sekipai ba hakpor babiang nakwa bang kerpat ru nakalian jonga ku district election officer masomha penakam yakni kala kelti ban yami pai ba ku yami yakni election baladab sekada bartawan kena bahwa ya kempiru sobha bani yami pajba kanang ba kajingjia jengi MP kanang ke basisa nomor pemerintah kata ni rekam ng nikmat
ndai tang apo kani Kristian ding dokam super central government ro kinomi khmat babyang khanang ba na philai igni ki scheme government ndai tang na state government na central government ki scheme paper ni ron kam kinomi khmat ki ban let ban yesa hangte Delhi nam ta jing ha jingi pai ba hi ndai tang jong district ndai jong state ro koi te tang de kini kintien khole sibon subas yekit khia yakani kam but ai baka next election kaban one election MP kaban one house nam ubat pairu kon lang ka bajab na ka ji sim ta ju pi bai